Parbangon no agri hapa naguguti di kamotin mangisaang sa agiwayway itinwangen. Nagagit ni Uncle Bertie na taripatu itidingwen paguliran na nasken atuladen. Hawan ganyan at banog hinagawlat taas maluk huray makasingit pa'y tipodon. Nagarat kadlata hurayata sa gubanit na agpastag mga iti panakainanana. Kasta ni Uncle Bertie sa lasumang peto di malemen dati kaya't na rumang ay panagbiaghe. Nunalpas tirara epin apa nagbiruk panggedanen hala tirut dandanin panagaapitin. Ngem mapay tanalitay tapagam nalpay hindi na amwam iti presyo iti pagay ni Uncle Bertie di pa yung misen na pampaykit di ng kinumen. Ngem gunana sumulit hagno next scrapping sumarunua pa nagtatalo ni reep kan si kaget ni matong doble pa di presyo ti abono. Awang paikhet dangang regasyon de gasolina idi padanom ni Uncle Bertie nang isaldan taltalo. Dinan sa amasaka tadi makelen iti pamilya tatay baro nang agpaspasakit ng asawa. Nagragsak di bakasat na balser tu'i balserda ngem nalakunan tay may sanga ektarya. Kasta ni Uncle Bertie sa lasok mang pet no ti malemen anya narigat ti metlang rumang ayen. Ada na puko ni Uncle Bertie isupayen nagpapagkatasen ala tiro madlaw lumakayen. Hadamay sa amalem nakita ni Uncle Bertie nakatugaw agkap-kape ng kamuleng-leng. Awangin iti matalong inaamin ang nalakon awang payket ken kwanat mang tarigpati. Parbangon no agri hapa naguguti di kamotin hindi sumangpet si malibukag ni Uncle Bertie. Dagit hi anak na agrama na pukom na nagraran na daan na pandimitsita. Daghel nagbaliwan dagit hi anak na hindi ginagagit yung maladagin kwana. Adaning nyero doktor kena abogada ni Uncle Bertie anyang atatubrana. Kasta ni Uncle Bertie sa lasumang pet no di malemen pindain at anak na apasyare. Nalakunan ti dagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyonin ti balay na. Sika ngay karuba amamong kadisuna ni Uncle Bertie tatang tayo suna. Aramidan na di namin kadagitay anak na agsubalit tayo kumamitin kuana. Agsubalit tayo kumamitin kuana. Ayan, maraming salamat po sa nag-request ng Uncle Bertie.